Good morning! Hi guys! Welcome to my channel! Welcome to the channel! Hello! Tito Jeje! Mama Jo! Hello! Aika! Ate Jen and Maui! Kakain na tayo! Welcome to Bagbag Beach of Sual Pangasinan! Again, third time! Yan! Yan, luto-luto and meron tayong mga puto. Yan. Kakanin, sinapay, our palabok. Tastes good. Tastes good. Tastes good. The palabok. Enjoy. Yan, may pa-music pa. Longganisa and hotdog. Yan. The salad over here. Where's the salad? Wow. Vegetable salad. Wow. With our different kinds of kakanin here. Mga boys, kamusta dyan? Pakabusog, ha? Christian, tingin dito. Hi, Daddy. Good morning. Another beaching. Yes. Hello ka dyan, Carlo. Hello. Ito naman ang pwestuhan. At medyo mainit-init pa. Kami lang halos. It's weekdays. So tahimik. Little Batanes ng Pangasinan, but it's quite hard to go there because private property daw. So yan. So, ang daming pakulo ngayon dito sa Baybay Beach or Baybay Norte. Yan. Pwede na kayong mag-rent here. Tapos yan oh. Ganda. Beaching, halika na dito. Ate! Kain tayo! Ay, sagwag ko si Kaka. Ate. Pakikita ko. Babalik ka rin ko dito. Paano babalik ta rin? Para hindi mainit kapag ano. Pag ganyan na, para hindi marawan. That's okay. Meron akong para sa tubig. Enjoy guys! Mama Jo! Hello! Oo nga! O yung mga pang snorkel na binigay ko sa inyo, nasan na? Yes!
Ayaw magpa-araw si Madam. Tingin dito, Madam. Taji! Sige, Inday. Push mo yan. Pak. Aura. Sina Kuya Justin and Kuya Carlo. Wow, swimming Mama Jo. Enjoy! Hi! Oo. Ah, smile! Guys, where are you going, guys? Naligaw na kayo ng waves. Baka hindi ko kaya kung nasaan sila. Meron ba? Ay, meron. Napindot mo yung video? Nag-video. Hindi pala na-video mo. Sige. Ikot kami. Kalma, may ikot. Hindi ko makita nga eh. Meron kaya? Ayan na! Just layo. Happy birthday! Happy birthday, Aki! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy 26th birthday, Kaka! Fest hela. Bjud från livets kroppar.